empilweni make sure ukuthi uyayichecka yonke into ohlangabezana nayo, ungadidiswa, ungadakwa ipresent. Mfowethu ungadakwa amagrebhisi wabona esihlahleni. Khumbula ukuthi kusazosala isihlahla sodwa, amagrebhisi engasekho. Ungadakwa ama-orange wabonelenge esihlahleni. Ungakhohlwa ukuthi lama orange azophela noma azokomela esihlahleni. So ngasonke isikhathi mohlangana nabantu mfethu, bheka ukuthi khona ngefuture. Uyabona mina mfethu kuye ukuthi mekufika umuntu ezongisiza ngibona ukuthi ngiyayidinga lento ayiphethe, lento eza nayo yilokho engikudinga ngaleso sikhathi. Kodwa angifocus kwengikudingayo, kodwa ngifocus ekutheni kusasa masiphelile lento engiyidingayo kuyena, ikhona ni future phakathi kwethu. Kusasa ma esengenzele lento angenzela yona, there is future behind that. So empilweni mfethu bheka ukuthi khona ni future. Future ke mfethu sustainwa izinto ezifew mfethu, sustainwa iunity. Yabo isastenwa ubunye, isastenwa mfethu ukubambisana, isastenwa ukubambelela. Into ezintathu mfethu izinto ezisustena ifuture empilweni yomuntu.